دما خوش ببینرین هجای رو 20 ایلون 2022 روژان جی روژا سیشمی بویر او گشتن هری سرکی و هری باکش ین لسرانسری جهانی رو دانه محول بدندنا و 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا لایرانی هرسال لدیش کشتنا جنا جوان جنا امین خواپیشاندیر بلاو دبن لروشلاتی کردستان و ایرانی پلیسین رژیم ایریش خواپیشاندیران کرن حتی انها 5 کسان جیانا خوش دست دایا و نیزی 100 کس جبرین دار بونه کشتنا جینا و خواپیشاندان هیی لناوا جهانی جی دنگ ودایه. ظلم و زختا رژیما جهبکتی بویه صدما هرسا جواکه کولانین باجارین ایران و روجلاتی کردستانه جبو جینا امین تجبون. پارتیا جیانا آزادیا کردستانه و کوملگاه دموکراتیک و آزاد روجلاتی کردستانه لگل شرمزار کرنا کشتنا جینا امینی بانگل تواهیا گلین روجلاتی کردستانه و ایرانی کربو گوروژا دوشمه آنگو 19 ایلون دا کبن قادان. لسر بانگا پارتیان لسرانسری روجلاتی کردستانه دوه گراوا گشتی دست بکر. گل دو دان سحار نچون سرکار و دست بخوا پیشاندان کرن. خوا پیشاندان دو یا دست بکر لباجار دیواندر یا پارزگاه سنای دست بکر. هیزین ایرانی راست راست گله باراندن خوا پیشاندیران. ده انجام ده دو کسان جیانا خوش دست دان و 40 جی بریندار بون. پشتی دیواندر لباجار دنجی خلداکتن قادان لزانینگاه بش تکنیک یا طهران خوندوانان جالاکی یک نرازیبونه لدارخستن. لیجاره کدن لبر ایریش خوندکاران هاتا کرن و هزن ایرانه خواستن خوندکار بلاو ببن. لباجار سقس گوجی هجدایک بونا جینا امینیه خوپیشاندان دوه جاره کدن دست بکرن. و جاره جی هزن رژیمه ایریشی خوپیشاندیران کرن و گوله باراندن مال ولاتیان. لبر ده انجام ایریشا هزن ایرانی ده دو ولاتی هاتن کشتن. لباجار ده گولانجی همان هرس لدجی رژیما ایرانی هبو. هزن ایرانی لبر ایریش کرن و ده انجام ایریشا بچک ده کسی که جیانا خوش دست ده. لباجار دن ین روجلاتی کردستان سنه، بیجار، بوکان، کامیران، ایلام، مهابات، تیکاب و گلک باجارن دن چالاکی نرازیبونه هاتن لدارخستن. ده انجام ایریشا هزن رژیما ایرانی ده، زاروک جید ناو ده به دهان کس بریندار بون. لگوری دانه جالی چافکانی لروجلاتی کردستان با هاتن بلاف کرن، هاتان ها 5 کس هاتن کشتن و 75 جی بریندار بونه. لطهران جی خلداکتن قادان. دو خوا پیشاندانان ده دو وسایتن پولیسین اخلاق و چند موتورسکلتین دنجی هاتن شوتاندن. جینا امین یا 22 سالی به حنجتا لگوری ریگزین پردهی تب ناگره 13 ایلون هاتبو بن چاپ کرن. پشتی 3 روزان هات راگهاندن گو جینا جیانا خوش دست دایه. کشتنا جینا لناوا جیهان دنگ ودا. نتوین یک بوی لسر بویره فکارن خواه آنین زمان. بله جوینین بلند آجواتا گشتی یا 7 امین آنتوین یک بویشی دست بکرش با ویکی لیدرین جهانی لباجار نیویورک دولت یک بویان آمریکایی نش بر مراسم جنازه ملکه بریتانی الیزابت آدویمین ده رضا سرکه یا آخافتنا لیدران ده هنگ گوهرتن پیک هاتن ده پایینکو سرکماری اوکراینی زلنسکی جی ده جوات ده باخوه. ایرو لباجار نیویورک ین دولتین یک بوین امریکایی جواتا گشتی یا 7 نتوین یک بویی بیکتی. جبوه که لیدرین جهان ین دوه بجداری مراسیما ملیکه بریتانیا الیزابت دوان بوین بری خودان نیویورکی. سروکی امریکا جو بایدن جبر پلان سازیاویا لبریتانیای و آخافتنا خویال جوات بو سبب اکتینا. هر وها بایدن یه وکه ولاتی مازوان جواتی دکه
وی شوا چارشمه پیشوازیا لیدران بکه. ای سال ج 193 ولاتین اندام و 92 سروکین ولاتان 56 سروک وزیر و ج ولاتین دن و دا آستا وزیر کار دروده بجداربون پیکوره. افغانستان ای سال و بجداری خباتین جواتا گشتی نبه. دیپلمات ماجاری سابا کوروسی که سروکاتیا جواتا گشتی یا هفته و هفتان آنتوین یک بوی جسروک جواتا گشتی یا هفته و ششان عبدالله شاهد ورگرتی و جواتی بریوه ببه. سروک روسیه ولادیمیر پوتین، سروک چینی شی جین پینگ، لیدر کوریا باکور کیم جانگ آن، سروک حکومت شام بشار اسد، ولید عهد عربستان السعودی محمد بن سلام و سروک اوکراینای ولودیمیر زلنسکی بجداری لوتکه دیروکی یا نیویورکی نابن. ده پیشنمه کو پیشکشی جواتا گشتیان توین یک بوی هاته کرن، توی اعتراض روسیه جی اخافتنا سروکومار اوکراینای زلنسکی یا لجواتا گشتی یا بریا ویدیو کنفرانسی کتبو دنگ دانه. پیشنمه به 101 دنگین اره هات قبول کرن. 7 ولاتان دنگ نادان و 19 ولاتان جی بی آلیمان. سروک دولت برازیلیای جایر بولسونارو و آخافتنا ده سپیکی بکه. بردفکی نتوین یک بوی استیفان دوجاریک دیار کر کو بری مینا کو نهاتی دیتن پر کار هیا. دوجاریک گوت جسال 2019 و او یکمین جواتا گشتی یامه ام به هی جانن. بله هرج بو داوی هاتنا آلوزیا لحریم قرباقیا چیایی لنیویورک هولدان تینکرن وزیرین کاری دروی آذری و ارمن بریا جوینا جواتا گشتیا نتوین یک بوی جوین به بجداریا وزیر کاری دروی آمریکا بلینکن بکهات. پشتی شر دجوار یه هفته در باسپویی نافبر ارمنستان و آذربایجان دانوستاندنین روبرو بکهات. وزیر کار دروی آذربایجان و ارمنستان لباجار نیویورک جویان. وزارت کار دروی امریکای لسر مجاره دا خویانی اکدا. وزارت راکاند کو اف جوین به مازووانیا بلینکن هاتل دارخستن دا کو دزوترین دن دا آلوزیانا وره هر دو ولاتان بداوی ببه. هر دو وزیران لسر گاوین کو بین آویتن گوتو بیشکرن. بلینکن بانکر کو هر دو وزیر بری داویا و مهجاره کدن بجفن. دشر هفته آبوری لحرم سینورا دناوره هر دو ولاتان زیده 200 کس هاتبون کشتن. پشتی بویران سروکا مجلسان و نرانا امریکای نانسی پیلوسی سردانا ارمنستانی کر و لور آذربایجان جشر رودایی سوجدار کر. پشتی داخویانی پیلوسی جو وزارت کار دروی آذربایجانی داخویانی که تند هات بوداین. داخویانی نویسکی ده هات کوتن. سردانا پیلوسی آشتیا کافکاسیای خسته خطره. اف سوجدارین لسر آذربایجان کو تو دلیل وان توننه و نحقن ناین قبول کرن. اف دربه که جدیه جبو خباتین نورمالیزه کرنه یند نافبر آذربایجان و ارمنستان ده. پشتیوان بویران وزیر کار دروی امریکای آنتونیو بلینکن روژا یکشمه بپیوندیه که تلفونی لگل سروکومار آذربایجانی الهام علیفی پیک آنی بو. بلینکن راگهاند وی هشیاری دابو باکویه کو آگربسته بشوپینه. لشکران وکشینه و حمونا کو کیندناو برا هر دو ولاتان ده بدانوستاندنین آشتیانه چاره سر بکه. ایریوان و باکو هفدو به دست بکرنا شر تاوان باردکن. لوکراین ارتشا روسیا روژین زحمت در بازدیکه پشتی خارکوف نهاجی هریما هیزن اوکراینای جارکدن در بازی خاکا لوهانسا که بون ارتشا اوکراین گونده که لاسی چنگ کنترل کرن ده وینا بری در روسیا لهریما خارکوف زپروژ ین پشتی 3 روز دن وی رفراندومی بیگ بینه. شرێک 7 ڕۆژان دەوام گربان 7 مەهێن خواتەژی دکە لە ڕۆژهڵاتی ئۆکراینە دەنگێکەکان قەت کێم نابێ.
دم سالا زوستانê tê û şerq û mercên erdnîgariya Ukrayna rojên zehmet bi artêşa Rûsyayê dide jiyan kirin. Piştî êrişa dijberiya ku hêzên Ukrayna tebaxê dayî dest pê kirin, Rûsya roj bi roj lewaz dibe. Serketinên Ukrayna yên dê herêma Xarkovê belavî derdorê bû. Piştî demeke dirêj, hêzên Ukrayna careke din ketin xaka bajarên Luhanskê. Waliyê Luhanskê Sergey Gaydey ragihand ku artêşa wan herêma Bîlohorîvka bi giştî xistin destê xwe. Gaydî diyar kir ku ev herêmeke Lîsyçanskê ye û ew ê di demeke nêz de herêmên ji artêşa Rûsyayê paqij bikin. Dîmenên ku li ser Telegramê hatine parvekirin nîşan didin ku leşkerên Ukraynî li kolaneke tejî avahiyên hilweşiyayî newbetê digirin. Ukrayna piştî pevçûnên dem dirêj di meha hezîranê de ji bajarê Severodonsk û Lîsyçanskê vekişiya û Luhansk jî bi temamî ket dibin kontrola Rûsyayê de. Devî ku leşkerên Ukrayna hîn bajarekî sereke li Luhanskê negirtine, lêvegera leşkerên Kiyevê bo Luhanskê nîşan dide ku nemumkin e ku Rûsya bi tevahî Donbasê kontrol bike. Di vê navberê de pêşdevaniya bo hêzên Ukraynayê jî zêde dibe. Serokwezîra Ingilistanê Liz Truss diyar kir ku wê pêşdevaniya Brîtanyaya bo Ukraynayê dewam bike. Truss di vê çarçoveyê de soza pêşdevaniya di 2.6 milyar dolar alîkariya leşkerî bo Kiyevê da. Truss beriya serdana xwe ya bo civata giştî ya heftê û heftemîn a neteweyên yekbûyî ya li New Yorkê ev yek anî ziman. Li gorî nûçeya ajansa DPA ya Alman, Truss ji bo neçariya welatên Ewropa bi gaza xwezayî ya Rûsyayê ve ji holê rake jî wê bi lîderên cîhanê re bikeve nava danûstandinan. Li gorî Wezareta Parastinê ya Amerîka di serdema serokê welat Joe Biden û heta niha bi bihayê 15.8 milyar dolar alîkariya leşkerî bo Ukrayna hatiye kirin. Wezaretê şêwazê alîkariya hatî kirin jî bi dane û beşên wê eşkere kir. Rejima faşîst ya Tirkiye ji bo li ser desthilatê bimîne li gurkirina aloziyekê digere di demên dawiyê de daxuyaniyên gevxwarina li dijî yewnan zêde kiriye Yekîtiya Ewropayê bo Tirkiyeyê got li cihê kêmkirinê hûn aloziyê zêdetir dikin. Nûnerî bilind yê têkiliyên derve û polîtikaya ewlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell ji Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu re nameyek nivîsî. Çavkaniyên dîplomatîkên ku rojnameyên Yewnan ya Yewanistanê re axivîne diyar kirin ku nameya Borrell a çend roj berê bersiva nameya Çavuşoğlu ya Yewnanistan ji qeyranê berpirsyare ye. Li gorî agahiyan, Borrell nivîsiya ku Tirkiye li cihê frênên li ser herêmên Yewanistanê û kêmkirinê berûva jî aloziyê zêdetir dike. Borrell diyar dike ku rewşa heyî atmosfereke bêsod ava kiriye. Borrell teqezê li ser vê yekê kiriye ku pêwîst e diyalogeke li gor yasayê navneteweyê were damezrandin. Tê pêşdîtin ku aloziya navbera Tirkiye û Yewanistanê dewam demên dawiyê li ser gefên şefê rejima Tirkiye Erdogan zêde kirî jî hevdîtinan pêk werin. Belê Japonya berdêla bagera Nanmodol dide li ji ber bandora bihêsiya bagerê heta niha herî kêm 4 kesan jiyana xwe ji dest de û bêtirî 100 kes jî birîndar bûye ji bi hezaran welatê li cihên kombûna lezgîn jî hatine rawestandin. Japonya bi tirsa bagera Nanmadol re rûbirû ye. Kyûshû ku ji 4 giravên bingehîniyên Japonyayê ya herî li başûrê sibaha yekşemê ket bin bandora giran a Bahozê. Tê payîn ku Bahoz rojên bê bigihêje girava herî mezin a Japonyayê honşûyê.
bi 10,000 mirov şeva yekşemê ketin stargehên lezgîn. Elektrîk li ser 305 cîmalî hat birîn. Çûn û hatin xetimî û fikara li ser lehî û hezazê zêde bû. Hêzan Nan Madolê saetê 234 kîlometre ye. Tê texmînkirin ku li hin herêman jî di nava 24 saetan de bi 400 milîmetre baran bibare. Seferên trênên bilez, ferîbot û bi sedan seferên balafran hatin betalkirin. Gelek dikan û kargeh hatin girtin. Henekan jî ji bo milkê xwe biparêzin, kîsên ji xîzê li pêşiyê bicihkirin. Bahozê sibeha yekşemê xwe gihand nêzî bajarê Kagoshima yê li başûrê gireva Kyushu ye. Bahozê bandoreke giran li qiraxa çemekî li Kyushu kir. Berdevkê hikûmetê Hirozako Matsuno anî ziman ku 4 kesan jiyana xwe ji dest dan 114 kes birîndar bûn ku rewşa 14 kesan ji wan giran e. Tê texmînkirin ku bager berê xwe bide rojhilat û sibe beriya bigihêje deryayê di ser girava bingehîn a Honshu derbas bibe. Li paytext Tokyo gelekî baran bariya û ji ber lehiyê seferên metroyê hatin betalkirin. Ji bo 500,000 mirovên li herêmên Kagoshima, Miyazaki, Oita, Kumamoto û Yamaguchi alarma asta pêncemîn hate dayîn ku di hişyariya li ser afatê ya Japonyayê de asta herî bilind a alarmê ye. Piştî alarma asta çaremîn ji nêzî 9 milyon mirov hin beşên herêmên Kyushu, Shikoku û Chogoku hate xwestin ku cih û warê xwe biterikînin. Germahê û şewatên daristanan dibe sedema ku pişika cîhanê bişewite li gorî daneyên dawiyên ku ji Ajansa Fezayî hatî parvekirin li daristanên Amazonê yên Brazîlya şewat ji sedî 180 zêde bûye. Bi gotinekê din heta niha bi qasî tevahiya sala 2021 daristan şewitîne. Komê mafê xwe cihîyan û hawirdorê xwestin, daristanê baranê yên kirêtîk hîn bêtir bêne parastin. Li gorî daneyên fermî, li herêma Amazon ya Brazîlyayê îsal bi tevahî sala 2021 bêtir daristan şewitîn. Enstitûya Lêkolînên Fezayî Netewî ya Brazîlyayê doh ragihand ku li gorî çavderiyên bi peykê hatine kirin, ji yekê çileyê heta 18 Eylûna îsal 75,592 şewat hatin tespît kirin. Hate ragihandin gopar tevahiya salê 75,009 şewat hatibûn tespît kirin. Berdevkê Brazîlyayê yê Greenpeace Ander Pritaz daneyên dawî weke trajîdiyeke pêşdîtî pênase kir. Parêzvanê mafên xwecihî yên li Brazîlyayê pê li hilweşînê ya hikûmeta Bolsonaro û gefên li ser herêma Amazonê şermezar kirin. Li gorî lêkolînekê ku destpêka vê salê hate kirin, sînorên xaka xwecihiyan yên li Brazîlyayê di nava 3 salên dawî de lêpêşiya wêrankirina daristanê astengî ye. Lêbelê komê parastina mav dibêjin, rêveberiya Bolsonaro pêvajoya parastina qadê rawistandiye. Komên xwecihî li hemberî talankirina daristanan, abdestê madenkar û cotkaran roja yekşemê li Sao Paulo meşek li darxistin. Konsera mîsyonerên xwecihî gokomeke ser bi konferansa Pîskoposên Netewî yên li Brazîlyayê ye, diyar kir gopar ji xaka xwecihiyan 305 caran hate desteserkirin û dagirkirin. Ev jî tê wê wat heye ku ji dema destpêkirina rêveberiya Bolsonaro ve ji sedî 85 zêde bûye. Berî bînerên hêjan û çê melvir bi dawî dibin heta sibebînin di nava xir û xweşiyê de her şad û bextewar bin.